Sledimo pamćenje od čelika palestinskog pesnika Mahmuda Darviša. Ovo je Sumud Srbija, a vama govori Gojkovica. Karta za Damask je Darvišova pesma iz 1971. u kojoj stoji stih "Pesme ranjene nožem ne pevaju". Da iz Libana ode, Darvišu je pomogao ambasador Libije u Bejrutu, koji mu je pomogao da se izvuče iz naselja Al-Ašrafija, inače pod vlašću milicije Al-Kataib, i dođe do sirijske granice. Al-Ašrafija ili Al-Ahrafija, drevni hrišćanski deo Bejruta u istočnom delu Atara, prilično je razrušen libanskim ratom. I dalje se ruši, ali pred projektima moderne arhitekture. Al-Kataib ili Al-Kataiba je libanski socijaldemokratski pokret koji se zvao Stranka libanskih falangi. Osnovan je 1936. a kao politička stranka postoji od 1952. Javno je odgovoran za mnoge zločine nad civilima u libanskom ratu, pa i za masakr u Sabri i Šatili. Šafik al-Vazan Šafik je libanski političar koji je bio i libanski premijer od 1980. do 1984. godine. Zašto je on važan u Darvišovom životu? Pa zato što Darviš kaže: dogovorili smo se sa jednim libanskim oficirom da se nađemo u ulici kojom je trebalo da prođe pokojni predsjednik Šafik al-Vazan, pošto je postojao dogovor između Izraelaca i libanske vlade da se ova ulica ne dira. Tim putem smo izašli iz Bejruta i stigli do Tripolija. Stigli su do Tripolija, luke i drugog po veličini gradu u Libanu, koji postoji još od doba Feničana i koji su poznati ne samo po pismu i po tome što su trgovali po celom Sredozemlju, odnosno Mediteranu, već i po tome što su bili ljudi od mora, morski ljudi iz Herodotovih zapisa. Tripoli, libanski Tripoli, mesto je u kome je Darviš posle mnoga vremena ušao u restoran na obed. Htjeli smo da jedemo ribe, pošto su nam dodijale konzerve. Tu se Mahmud suočio sa sobom. Otišao sam u toalet da operem ruke i pogledao u ogledalo. Ugledao sam samo nos na kome čuči par naočara. Na granici nije imao problem zbog razlike između fotografije u pasošu i nosioca pasoša, već stoga što je načinio zakonski prekršaj. Nosio sam tuniski diplomatski pasoš, a libanski oficir koji mi je pregledao dokumenta primetio je da mi je istekla boravišna viza i naglasio da sam u prestupu. Rekoh mu: u pravu ste, ali zar ne gledate vesti? Zar ne znate da ne radi ni jedna ambasada, da ne radi ni jedna institucija? Tako se Mahmud Darviš zaputio put damaskih vrtova. Damaski vrtovi su ujedno i sintagma iz Darvišove pesme Ćelija. Život i delo našeg pesnika za vreme zvaničnog boravka u Damasku bili su preplet Kaira i Bejruta lično, nacionalno i poetski. Njegovi stihovi su postali deo svakodnevice, a češće su se čuli nego reč hleb i reč majka. Darviš je krajem 1982. bio toliko popularan da je poetsko veče koje je trebalo da održi na stadionu Univerziteta u Damasku izmešteno na stadion Al-Asad, a posetioci su s lokacije na lokaciju prebačeni vozilima javnog saobraćaja i vojnog transporta. Tribine su bile pune, ali i teren, pa je Al-Džundi, Mahmudov kolega po Peru, rekao: ako te mi, pesnici, ubijemo i sudiji kažemo odmah zašto, oni
bi nas istog časa oslobodili. Univerzitet u Damasku osnovan je 1923. pod imenom Sirijski univerzitet, čije su prethodnice Medicinski institut, osnovan 1901. i Medicinska škola, otvorena 1903. Sadašnje ime dobio je 1953. kada mu je priključen veći broj fakulteta. Stadion Al-Asad dobio je ime po Hafizu Al-Asadu, koji je bio predsjednik Sirije od 1970. do 2000. Ali Al-Džundi je sirijski pesnik koji je, budući i Darvišov prijatelj, sebi mogao da priušti pošalice. Po svedočenju Alijevog sina Lahiba Asefa, sirijsko-američkog pesnika, Ali Al-Džundi je bio duha slobodnog do ekstrema koji bi se mogao smatrati boemom da nije bio revolucionar. Život bez pravila ili sa što manje pravila, nepodilaženje materijalnom, bitnost lične slobode i kuraž da se nekompromisno i nedvosmisleno odbije nametnuto i odrekne od bilo kakvog običaja, vodili su Al-Džundija seniora i njegovu poeziju.